Alo ben. Viyana Selim. Yani Viyana kalasından Selim. Ben hazır Viyana kalasının Gönə qalalarında. Gönə kalasında. Viyana kalasının Gönə kalası bu Chicago orlar hazır ben bulup oturgan yer naş market dep atalатын yer. Hem piyadalar hazır köçeler menen 10 minutluk yol Viyana kalasının burungu imperatorlar sarayına baradi. Yani Avstro-Vengriya imperiyasının paçalar sarayına. Sebebi sol yerde islaj bo'ladi, sol islajga kelganman, Viyanaga sol yerga qatnashim. Sol yerda bo'laman. Viyana qalasining chiroyli yeri, sebebi bu qancha aytganman bir zamonlari ulkan bir imperiyaning poytaxti bo'lgan yer. Bizda turgan sol imperatorlar saroyi. Viyana qalasida sayohatchilar uchun juda qidirатын o'rinlar ko'p. Ham o'tkirlik islajlar da ko'p. Sol uchun bu yerlar turistlar yeri deb ataladi. Tikardan sol Viyana qalasına kelgan turistlerin yurатын yerleri. Mesela aldığımızdaki belgili imperator sarayı. Hazır sol жаққа қарай өтеміз. Biz bәрібір жол қағида қағиделері менен жүруімізге тура келеді. Viyana қаласында қала транспортлар системасы жүдә рауажланған. Hem жақсы жері бұлардың бәрі неміс уақыты менен жүреді. Немес уақыты, немеске точность деп айтылады. Немес дәлігі әммесі өз уақыты менен, өз минуты менен, секундына чекеп, есап менен жүріледі. Қала транспортлары hakkında гәп атақта. Сонымен бірге бұлардың өздерінің де менталитеті солай. Men bu sarayның алдыңғы tarafına kırığım керек. Себебі мен баратын дәж алдыңғы tarafında болады. Weltmuseum Wien. Yani muzey bu yerler. Tikargı darvazası, Tikargı қақпа, sarayga kirетін. Mine eski imperatorlar gavharlarının biri sarayları. Hazırgi vaqtda buni xalqarалық ko'rkemlar, sonымен birgalikda muzeylar bu yerda konsertga tayyorlanib o'tirgan ekan. Haqiqatында negizi bunday sharoitning barini kelib ko'rgan yaxshi. Sebebi kelib ko'ru, o'sha atmosferani sezinu, ham sol tarixiy o'rinlarga o'zingning fikringni, o'yingni bildiru qanday ajoyib narsa. Xo'sh, ko'rishguncha omon bo'ling.